जनाइनि मिसिं हिन्जावसाया मिस्टार एन्ड मिस ग्लेमार्स ग्लेमार देरहासार जाना जाफुंसारदों। नंगौ, मिस्टार एन्ड मिस ग्लेमार्स ग्लेमार लखिमपुराव देरहासार जानानै मिरुसिम बाहागो लानो सुबिदा मोनदों। मडेलिं फेशन श'नि अनगायैबो फावखुंग्रि महरावबो नुनो मोनो जनाइनि समायना मिसिं हिन्जावसा दीप्तिप्रिया बरिखौ। लखिमपुराव जाग्रति संगीत एकाडेमीनि बानजायनायाव मिस्टार एन्ड मिस ग्लेमार्स ग्लेमार अफ लखिमपुर बादायलायनायाव देरहासार जानो हादों। बेखौ लानानै मिरुसिम बादायलायनायाव बाहागो लानो सुबिदा मोनो जनाइ बायकुन्ठपुरनि जगदीश बरि आरो कविता बरिनि फिसाजो दीप्तिप्रिया बरिया। बे समाव जोंनि जनाइनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि गौतम बसुमतारीनि गेजेरजों फै जों मिन्थिना लानि। नमस्कार, मैं दीप्तिप्रिया बरी। मैं सेकेंड इयर पढ़ी आसो धेमाजी कलेजत। जो 25 जुलाईत हुआ जागृति संगीत कला एकाडेमी प्रेजेंट हुआ मिस्टर एंड मिस और इंक्लूडिंग किड्स मिस ग्लेमार्स एंड ग्लेमार अफ लखिमपुर तक विनार हो आहिছিলে। अहा डिसेम्बर माहत स्टेट लेभेलत माने लर्ड लखिमपुर टू प्रेजेंट करी माने बिउटी कन्टेस्टत अनुष्ठित হ'ব गुवाहाटीत। এনে ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ সপোন আছে? ড্ৰিমছ টু প্ৰফেশ্যনেলি মডেলিং হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। প্ৰিপাৰেশ্যনটো কেনেকৈ চলাই আছে? কৰিব লগা হৈছে? হয়, মানে দুটাটো মেনেজ কৰিবলৈ বহুত টান হয়। টাইমটো মেনেজিংটো লাগে আৰু সময়ত খাওঁ, সময়ত প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক, সময়ত মডেলিং ৱাৰ্ক ষ্টাইল এই প্ৰিপাৰেশ্যনকেইটা টাইমটো মেইনটেইন কৰিব লগা হয় আৰু। কেনেকুৱা হৈছে? খুব ভাল লাগিছে, কিয়নো এটা মানুহৰ যিটো সুন্দৰতাৰ বহিঃপ্ৰকাশ, এই সৌন্দৰ্য চৰ্চাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। অকল সৌন্দৰ্য চৰ্চাই নহয়, জ্ঞানৰ বা ইয়াত একাগ্ৰতাৰ দৰকাৰ আছে। গতিকে জ্ঞানৰ অবিহনে সৌন্দৰ্য প্ৰকাশ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে এই সৌন্দৰ্য চৰ্চাটো মোৰ তৃতীয় কন্যা দীপ্তিপ্ৰিয়া বৰিয়ে পোৱাৰ কাৰণে খুব মই আনন্দিত হৈছোঁ। এনেধৰণে আমাৰ যিসকলে এগৰাকী মহিলা হিচাপে সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব লাগে আৰু তাৰ লগতে শিক্ষাক একেলগে আগবঢ়াই নিব লাগে বুলি মোৰ ফালৰ পৰা ভাবোঁ।